Richard Cole, artist Ingliż ta' 82 sena minn Wimbledon fl-1975, ġie inkarigat mit-Times Ingliża sabiex ipinġi karikatura tal-periddu minn Mintoff li f'dawk iż-żminijiet kien wieħed magħruf sew barra minn xtutna. Cole fassal karikatura li turi lil Mintoff liebes ta' Napoleon Bonaparte jarmi b'saqajh kelb ta' razza bulldog, referenza ċara tal-ħelsien ta' Malta mill-kolonja Ingliża. Il-karikatura kienet deret f'waħda mill-ħarġiet ta' Times Ingilterra flimkien ma' artiklu miktub mill-ġurnalist Warren Hughes. One News iltaqa' ma' Cole fil-Mużew tal-Arti u l-Uffiċċju Postali fil-Belt Valletta fejn hemmhekk jinsab jagħmel esibizzjoni tal-pitturi tiegħu. Richard qalilna li ħsieb li jpinġi lil Mintoff liebes ta' Napoleon kien li juri li bħal Napoleon Mintoff kien bniedem b'saħħtu immens. I had this phone call from the head of Malta Airways which said, "We'd love to buy your cartoon and present it to Don Mintoff." And I said, "Well, I won't sell it to you, but I'm quite happy to swap it for a return ticket to Malta," as it was the Malta Airways. And that's what happened. And this was in 1976. I came over and I fell in love with the island and the people, and I just started drawing. Richard Cole qalilna li 9 snin ilu nieda ktieb mimli kollu kemmu b'kopji ta' pitturi mpitrin ġewwa pajjiżna u propju dawk oriġinali jinsabu f'din il-wirja. In the room here you can see paintings that I've done over that period of the wonderful processions and festivals that you have, the regattas and St. Paul festival, the procession. And I had great fun drawing the people that I met. And I loved drawing the Baroque architecture of Malta and of the islands, and obviously of Gozo as well. Tkellimna wkoll ma' Marika li hija l-kuratriċi ta' din il-wirja. Il-mużew ikun miftuħ minn 2 sal-ġimgħa mill-10 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar u nhar ta' Sibt mill-10 sas-satejn. Nhar ta' Sibt ġeneralment ikun hawn l-artist, ġifieri min ikun jixtieq jiġi hawnhekk jiltaqa' mal-artist ikun jista'